Hello, hello, hello! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, magluto-luto lang o ginagmay mga iring banbanon. So, samahan niyo kami sa among Christmas preparation. Hello, hello, hello! Good morning, good afternoon, good evening, and maayong buntag, maayong hapon ug maayong gabi kaniyong tanan diha no sa atong mga legit friends, sa atong mga organic friends, subscriber friends no. Welcome back sa atong YouTube channel mga iring banbanon. And for today's vlog, for Christmas celebration, bisan naglisod ta sa atong pamilya na sa Pilipinas no, especially sa akong hometown, Cebu, Philippines. So very sad kaayo kay bag-ulang gyud na typhoon. So importante lang kaayo safety sila, akong family and friends, and atong mga relatives diha no, ug sa atong mga tanan mga amigo nato diha no. So samahan nyo kami mga iring banbanon. Nag-prepare lang mi, gamay lang kaayo para lang sa amo no. So at least enjoy ta. Ang importante healthy sa atong kuan no. Matag adlaw mga iring banbanon. So samahan niyo kami for Christmas preparations mga iring banbanon. Tara na, let's go. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see.
Thank you so much for your watching my YouTube channel, and please don't forget sa atong pag-subscribe sa akong YouTube channel and sa akong Facebook page ug sa akong TikTok mga iring banbanon, no? Please don't forget atong mga legit friends, atong mga organic friends. Thank you so much, no? And wish na ako sa akong family, importante healthy lang gid everyday. Bahalag bagyo unsa nang bagyuha diha basta importante safe and healthy, no? Atong friends and family diha sa Pilipinas, no? Makigbasog yun ta Cebu. So, bangon Cebu, mga iring badbanon, no? So, thank you so much for watching sa atong special Christmas vlog, mga iring banbayan. Thank you so much once again sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar, mga iring banbanon. Punos ka sakit o punos ka lipay. Ichika mo, ichika na niliya. And shalala, bye-bye. God bless to everyone. And happy Christmas, everyone. And be safe always. God bless. Thank you. Bye.